Uba te borlang pathau hakasau tarik kalalengkot ula pendem no hakamon joki pat ba nong maulai banyak khun kumuk kertong shimet haki election MDC hajar pusan. Yakni karai uba te bor ula shim hadian ke jingelang jong ki pat ba nong song snong kamaulai kabalong hamaulai nong dum. Limbai di media by bor ila sangat randin naga dia pergi election naga dau jong di sosial ke demi naga dia jadi ila sosial hadu kata nama ila sudu nama bau ni di sisiau urang terfai urang dikit bakal mulai kerasai. Cukup dah ila yang pisang menjelumang bagaga kandan dari Gilayo bandum ye girifat jong MSS baro hantai po merai merapaki badai hanta bangira pinto bengi sansikin berpedi legini jo kasmolai berkejunan kampung jong padang nomai i bai rong mi cepat berpun hagan election am disi ko pemata bangira somo bai da kuperu bamai ini pada hundian hagan election ko pemata Maria pranang kai ni penmenai paiba capai samulai menang ni batai barinum randi mendakasi in mendakasin ini banyak kena election ke pemerintah kasur undang mulai ke sawah hisau ke angkum ni UMDC jungi mentah undang yang ubah patah Henry hakata meeting kalau semita kau baik betul kau bak patau, dia pun nak nunggu parti ru ni keluar bangker syariah. Kalau burjing padai kini jalan juga mesesu. Nak nunggu parti, tadi nak tahu nilai rumpian sisi ni kita juga mesesu. Bang nilai poison awak kerai orang kata berjuang baik nak nunggu parti ru kau bersoya. Domin yang lumpian yang payah sisi. Endang nilai lum akan dikasih ke pemerintah nilai bersama tuan jumlah kelompok nak nunggu parti bagi kuat bayi batai buat India punya election ke pemerintah. Bahkan ke pengayu semua nak sur ke babi nak nunggu surat ke sur ke babi nak nilai mulai sur ke sur ke babi nak tahu populai nunggu dong. Kaya turut baro bayi batai buat kikwa bau payah yo bayi dia pun kumpul independen. Batai orang kita nongrim gay, mengampuak banbaksu kapor, ngan simbe ya karai jom bobon malang. Ngira sawi ke jingkran jom jinanya wat ke jompi, ngapa dia sawi ke sor ke jom bobon malang. Jom baro pajau pada negara ini jangge ke pemerintah. Nai pikwa bau batai boru dia kone ke election ke pemerintah. Nai pikwa bi batai boru dia kone ke election ke pemerintah. Bila yang tahu batai bor, bambaro paiba uang batai hak dia pun independen. Kasuru nom mulai batai bor timla banglen, ya piki kuat mentah dia pun independen. Para romping kasar patang karai kepasat jomu Jerman bat jogi batai bor mentah. Nak ke parti banyak pun ne ini pun independen kumpamangi baru dia buat mereka. Bagai bor karai ke pasar kejumpi mentah ganni ikwa bangyoso Jerman sebab pentulun ia kejiaran mentah ki sekarai ke bakado nambangin minale karena mengensu keting adatin nak parti nak lama kebama ini dia pun akan dikelengsen ke pemerintah. Kenai kublai makanya kenying kejonga ipi baro kibadan hari ni kejaka ban iki paipa jongka mulai konstitusi ban simul kami kabuman ai kublai sistem thma ya baro atau ai bu sistem unong sistem mapo pai ban bleu ai cikot cikya ya baro kinong som jongka mulai konstitusi ban ipi ki paipa kibadan hari ni kejaka wana pren cikya ko kebenan kati ngelelum kung kiparlok magkasyam magkinang song mulai konstitusi na kabanta banwang bangin pensaw epi ya kini kabanta kabide bat kini ka election MDC kabat salong manta kendian kumlakran sartan mana
Hari ini si ke iye tok kubor kadon ke jingkran nak lem jungai ke jing so benyau. Nak bentar kami connection dan bisi. Hoi kumu brave sutu. Abadan kebentah kebah nala persyak mentempa mak jumpai pak. Rela kamran hak kata kebentah kebagadan kata kejitu bencakri upai pak. Kumu brave hak jingkrat ngedan ke jing sungkonyo. Henry hadiah kat tuan dia bagi ia kendu ia kipat pak ki bebuan ki nam samsung habai kendu selum senang ki orang pak wat num ia yangi tepai pak ia kum unong samsung tak senang molai balakha kan ke senang ubaniak no kan ke senang daga jing ia nyakloi bami sakmat ban sakri biang la patpa o ailap yang na hagani kenti bamanta kecilum jonga sa kasan hima sima kadai jingalam nanti jongi be jongi na pikemau ikong aman ra pathau bam kwa hatwar blei ilong weni kilong keme ibala ai ke jing sakri limba ke jing dan peta jongi ha ka seng thai molai tulun hakik snem bigan dan akan islam perdai ilayene election now kanais kakinais pa kanai pupra Henry imsim lopoi syakatom Ketu kamen CBA yang isong mulai kawan pat hangau pun bangan ni siapa ni kelempung banwan mampam yang kecing kersan lupa ba haga bede bat kecing sakri mangila bam ala la ninong kum kinong ni kama hausnya marjar khalai la pikir mau ngalami sini kelempung ban penitu yang dia supaya ba bangan kecingan lut ban sakri yang kesong mulai lalaki paiba ki aila henry house nam arja khapra nawan biang namar bakadon kejing ie yang kesong mulai namanga i kesong mulai kadang dan kampun ki benta ki ba kumurong kemat la banle ie nag benta ki paiba ang samsung kesong mulai banakalian jonga wa khapra ngam silayo ek kata benta ban poi sekatang Henry House nam arja kakendai habang awan yang supaya ba upai ba ulah penjob dan uram ni aku MDC hak tugasdan kablalen no nado nam arja kakendai hadi upai ba ulah penkop akan terpen bangan long ulam ikmat sekejing dobar tawan jom ke district council nalastan manki mansar nagamanta pet dan kemi ya kabit kebiang hapok senang mulai lah dia kedok beta rayo bani semta bangan pet kat kemudian hak bor na ko MDC nagamta jengki ki pat ng senang jom senang bait jongi man na kisnong ki badang na kamolai konsensi wat adu kesnong topan ko baha to kamolai konsensi ko MDC ko bor la pengkop nalale buan kikam banyak kebangan latrai sidom sisa banyak dan berkabar pada wala peden kejingan juga kelam jimpang ru ngamsin kerandin lagi dan hakamat bakin nang ilang sang ikaban ni hakai kumai ki kimi nak bentaban pet bel kimi ya kapit kebian kum hang tu kasal kasian kabawan kani ka covid hagadi tela kejungi asnan tam ngikhan yo bentrai Kibabon nak raw cipengwit contoh kam cipang. Hari wala kataru hado kadakot ketem na dangla bang mi sakamat na kamta pet yang samolai ni kecingi. Na tarai kinong samsung bak kinong ilam song kin kabur. Ya kaya gabenta bang akran ni kikam di banglale hat song per jong gamolai konstitusi kecingi. Hakapor mga song kung iyan partis konsen itu pipan ba. Nomor pidei mapi kapor. Yana nama ramde nabi nanumpai akan kerdam bangan nikmat hadis council por malam yang ngajuang ye kipiye jonga hakamra yang ong dawan upai ba mulai wat jupa tos de parum be bale nang ita ye kipiye nong de maki ko pensok ni suki maki idan hak andrung nakamta cindang kam tuki hapo kani kecaka ka maki kidabu ena Bapaknya hakini ki Muslim ngam simpen ranya kamolai konsensi hereng lale bun ki benta bab ndekan ki benta ki bangonra ki cimutai ko snong patha hereng lu kade ka benta kaba
nakaliang jongi habang isyong nakayin darbar tawaan ay kibapun kibanin saya tu hati nikis po kibanuan nakapua pangiliban pansoy paiba ikikam kibanilale nakabanta jong kani kajakri jongi minsan ang yathu susu hati nikipor ramuan hati nikipor election paiba mi nakapor kami di dan mapreng kani kiciksa dan kani kekriak pemerintah abang ipai pan sebentar kami snow na kinongelam kibelah kerana tu nadu kisnong paper di badan ni kemulai konsensi kebentar kalong ya kajing pensnow jumpi kum kipai nong somsnong kinongelam kinong kersam ki paiba nong somsnong kisnong mulai di kejongi tanggawai suka bani lara pikwa pangan ino ya kini kejersing pemerintah kuat pinyeng lut bro na kasong kejopingan pet mana pakwa pangan ino ya kini kejersing pemerintah tu yang pet ba bro depan kami akan dikepor ngai kerai daga pendam hakaman jopi kipat ba na pemerintah kini election di pemerintah upay ba udang bor halo ke parti kadai ke inform dari ke bakong sandu kadai ke mang ke jopi lada pimonnya na panganyele independen mentah kami ngerai panganyele independen na kebentar kemang nah ini baras kono nomor day mapi berpensiun dan mapi berpenyeng nga ya tak ada orang dikepor karai ke makhatu kolom na hapendam hakamon jopi pada kubel sebuan kubel sejamu